Kwa peda kole ponde dauni rai lama kena jo kitarautu na ada ipuga ya kwa Simon Opio lode Edikon lo kanisa loko PRM malaiko ngero town council nisde balai de ebe abuda iwonya ki osodi da tubora sonyoko abero na ade pasta ke ido da raibo bujake Simon Opio nisde pone kwa makinege tilo lolo ilukumina kwa taraka isakan Kanoda itupa berwe pasta ke Patrick Olinga lodo kanisa loko PRM usodi da teke rabobo ataka kinyesi da nepepe keda ina inegel tiloda ilukumin angini tungana na kwata tunepe keda lemune koro kanoda lucho esirani ke kwenye akaulo na nganye unore kope kwa nilape obali wongono arikanyi kwenye kwa pekadi koni Opio Simon obu eja kaitilo upakino sikede ngo ejoka kosi ngorodo upasi kwenye upakini so adio pepa kitabu nti ngoro soda kabera limono kinango be kigoka gasia kwenye ada nyama Easter abwa nga bongo soroti site abongu ni dobo bengo pachi sabiti kau abonge ngore kwenye eje polo potenga kotojeni kinataja kaitina abwa nga awanya kwa puna eka kapeteni na dumutengi pale tere kitaine no shepi na carpet mwa beru inyo biteri torji palo ship so abuda branga aduma ina pakina so danga geona shomare ke mitabuni beja kwa na ationi soreka so danga ina omaine Edikon biane simu osani I sedo pekera dakana kesari kanyuni yang Edikon na bija ijo abala Edikon ajengore so eber so danga limon ngisibeja iru jasina adu mutenge Edikon no kero reatipet alo sai le pikeda bera mor so bala dakana uni bone dolti jore eno munenge simu inera kwa na Aberu nera dongo anaguresi na alemenya arda kwa ngakwe modo kara kwa ngako adote first class lungo kumi enera denga iru jasit engo badu mutenga iru jasti bala atwa na rokal alimonda nya boda biboy kia angengo Sostino kedi lode rai LC1 na TRCL Oboso ward Kongero Town Council ngesda ikeuni to bale de ber kai sani yare karatu tubet ikamutere so enyara kinete do panaso polokse boy kinis panaso boy kin aso time hora kirone da poto chama na to kadelo pa beru budelo pa beru chama itimije tunje da chama nge katno itimo yengo neda obujo tama budman anuje itimengo alimkino ojilu kumna kwatara kesaka nelo gwelo pa bere yekina achamu ndo kwa ni koru ngune babo nibe olemu ndo kwa na nyisimu neda kwa neda onasa golo kini kada kira nguno polokse bo nibe ija kwa na sai tukuchikini tunga nguntere bongo kende kwa na opa kese dichane kapo le mejata kapo bere kopa na rai na so dibere na ataka nuni echeni eteperi yake idiwe kate lo edisa ka kuya sombodo na balasai na ara bere lo polokolu asama kiro no etakanete no ilechi ai mora tekelo alo stebo ba ai topi yake kopa kebero do mama aje na ekela ni ebe to lo ala ka kena tekere na akonyene no etonga lo atekere nu kwa pane jasini era lu ilechi Opio le sama ke jatekere woko ne bebe ke di jakoni do mama joke agano na Apol acha bakipolo no sata mata kere na mama kero no sama na jobere lo sodi na mama lo sata ala ka kena banga tukusi atakano ongara na etonga ai tebala rai na ibusi suma makoso mamso ichamuni ilo sa topo ke kisele la poto ni kule peke gerutu tetere mamu iwanyu ni bobobe yata kino sa puto pona sokati lu itonga kata ayese Ido Opio Simon lode Edikon ngisde bude chamu ngisda dia karete ke ido ilala ya bala da ebera jokid ngisda ina kiningesi swa maunino penana nera ngona ga kiro ngosoma ona itimoisho na mama pa na Facebook tere tunga tetere ajina na reje polo ke ngoda mlimaji adia karbo je dia kareje mamu bobe rusha kinida tono simuda mamu nebe tuwa dumile kako mama yanga kitapake arabia ni pale musodo yi papero sa depa yango keda pasta nera bunga yi jenge diporia moja kwa nyeso mo pio no koto ngupongo nana sakron pabune neno bongo doka pole mamsi jana rado baraibi ani boni ne pejuku na nesijebe oyange simu no mote kote to alu oyange simu akote ngai kone nere keda nisi kolo godumundo je rotolo da bala bonde kwana koto dengo jolo lo nara marane ngodalo stasilo nyele mamsole mijana rabiani done pa no muna nese simu ajuku nije ba ile
mangeru cheni to na kona rebala lemune awadi kaita da nga chika kan beddu mun ngeru chaka de ditwene kere mambo bera iloda katungi bore doda neso bwita na ikija jukunu no re dadu mchesa ni mamete ja kiria lemuni je kampun mami juka njande risirgina kwatat do dadu munu do bala do ne penenda mbuje do mecha Kenya ikotibor nenda Patrick Olinga ngisde bude chamwe be buningesa itimilu ido de balabe mamngese buna itelu keda kongna ada erono kwa peda dauna tatije paka iriboro ido da ilipito balabe nye kikisibo badiakar karairo chakisi ebundo ngesa pale kine Edikon ke Aberu osodo ngesi da asala kine ponelo peja Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District. Kalau lukum ni area kaisara